Pozdrav Raja, gdje ste mi, kako ste, šta ima? Evo Balkan kuhinje, kod mene danas rani ručak, 12 je sati, ručak već gotov. Pravila sam supu od bundeve od juče, pravila sam pirjan i u supu ja nama pravim uvijek ovako kad imam malo stari kruh ili kupim ekstra nekad kruh, što ga cijelog izražem ovako na kockice, stavim na pek papir, stavim u peć da se tako reći isušuje nekih pola sata, na kraju dodam maslinovo ulje i začine, malo maslinovog ulja, tako da začine lakše prijonu. Imate odlične, zdrave i hrskave kockice umjesto kruha uz supu, uz bilo koje jelo. Vidite. Predobro. Kako hrskaju? Ajde, lijep pozdrav.